Dame i gospodo pokrajinski poslanici, srpski radikali će glasati protiv predloženog rebalansa budžeta. Srpska radikalna stranka ovaj put nije podnosila amandmane na predloženi tekst odluke, ali to ne znači da je ovaj budžet dobar, niti da se naš politički stav promenio. Naprotiv, mi dalje insistiramo na istim stvarima na kojima smo insistirali godinama. Tražimo da se ne bagatelišu stotine miliona i milijarde dinara iz pokrajinskog budžeta na koje kakve programe i projekte koji nemaju nikakvu upotrebnu vrednost, nego da se novac usmeri na one oblasti društvenog života koje su od životnog, od egzistencijalnog značaja za ljude koji žive na prostoru pokrajine. Na papiru, na prvi pogled, 116 milijardi u 23. deluje bolje i ubedljivije u odnosu na 100 milijardi u 2022. godini. Međutim, kada malo zagrebemo po površini, vidimo da je u pitanju optička varka i da je situacija daleko od ružičaste. Zašto? Pa zato što imamo rekordnu inflaciju koja je u maju mesecu iznosila po zvaničnim pokazateljima Republičkog zavoda za statistiku 14,8%, a u životu, u stvarnosti, u zbilji, sve je u poslednjih godinu dana u Republici Srbiji poskupelo za 40 do 50%. Gospodo, moramo biti svesni situacije da inflacija jede, ona guta kako naš porodični, tako i budžet autonomne pokrajine Vojvodine. Ono što se u pokrajini pre recimo 3 ili 4 godine moglo isfinansirati za 85 milijardi, u 2023. godini će biti veoma teško platiti sa svih 116 milijardi dinara. Kada pogledamo strukturu prihodne strane budžeta, ova razlika 23. u odnosu na 22. u visini od 16 milijardi dinara nije posledica nikakvog privrednog procvata i buma, nego je rezultat onog rekordnog vanserijskog suficita, po znacima navoda, od 11 milijardi koji se prenosi iz 22. u 23. i rezultat je, odnosno posledica je inflacije. Kako inflacije? Pa tako što dominantno na prihode, odnosno rast prihoda, dominantno utiče skok cena, što se posebno odražava prilikom ubiranja poreza na dobit. Da li je to, gospođo Jovanović, tačno? Naravno da je tačno, to je lekcija koja se uči na prvoj godini ekonomskog fakulteta. Bez obzira na činjenicu što slušamo godinama bajke o tome kako se posluje štedljivo, racionalno i tako dalje, kod ovog potrošačkog dela budžeta, kod korišćenja roba i usluga, povećali ste sredstva za 240 miliona i ona za 23. iznose rekordnih 4 milijarde 520 miliona dinara. 40 miliona evra se izdvaja u 23. za korišćenje roba i usluga. Dakle, svi rashodi u ovoj grupi beleže povećanje i ovaj potrošački deo budžeta je veći za 6 miliona evra u odnosu na 22. a za 13 miliona evra je veći u odnosu na 21. godinu. Dakle, gospodo, o štednji nema govora, troši se nemilice, tako piše u budžetu koji ste Skupštini poslali na usvajanje. Srpska radikalna stranka nije zadovoljna izdvajanjima za oblast poljoprivrede, socijalne zaštite, privrede i turizma, sporta i omladine, nauke, zaštite životne sredine. Nismo zadovoljni ni izborom prioriteta u 2023. godini. Sekretarijat za poljoprivredu je rebalansom dobio dodatnih 885 miliona dinara, ali je sama poljoprivreda, po našem mišljenju, ostala kratkih rukava. Kako? Naravno da nemamo ništa protiv dodatnog ulaganja u vodoprivredni sistem autonomne pokrajine Vojvodine, ali po našem mišljenju ovih bezmalo 300 miliona dinara za posebne programe iz oblasti poljoprivrede su nedovoljni. Očekivali smo veći, izdašniji, bolji agrarni budžet u 2023. godini. Nismo zadovoljni ni izdvajanjima za oblast socijalne zaštite. Obratite pažnju na sledeći podatak. Budžet Sekretarijata za socijalnu politiku iznosi negde oko 1,5 milijardu dinara, koliko je iznosio i 2018. godine kada je ukupan budžet bio manji za 43 milijarde dinara. Ovo je žalosno i ovo je slika i prilika toga kako vladate autonomnom pokrajinom Vojvodinom. Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dobio je mrvice ovim rebalansom, visoko obrazovanje i nauka ni jedan dodatni dinar, dok su budžeti privredi i turizmu i sportu i omladini, bez obzira na ukupno uvećanje od 8 milijardi dinara, čak dodatno smanjeni. Godišnji budžet za sport i omladinu spominjao je ove dve oblasti predsednik pokrajinske vlade. Od ovih 780 miliona dinara je po našem mišljenju nedovoljan
grad Novi Sad na godišnjem nivou za ove dve oblasti izdvaja dvostruko veći iznos. To je po našem mišljenju apsurdno. Ovim rebalansom budžeta veći broj sekretarijata ste ostavili kratkih rukava, ali niste propustili priliku da dodatni novac opredelite dotacijama nevladinim organizacijama koje za 2023. godinu iznose rekordnih preko 1,1 milijardu, gotovo 10 miliona evra. Samo jedan apel i time završavam ovaj deo diskusije. Gospodo, obratite pažnju kako se novac deli nevladinim organizacijama iz pokrajinskog budžeta i obratite pažnju na to kako nevladine organizacije pravdaju sredstva koja su dobila iz budžeta. Ako tu ne bude striktne kontrole, budite sigurni da će novac završavati u privatnim džepovima, jer je opšte poznato da najveći deo nevladinih organizacija predstavlja veš mašinu, odnosno mašinu za pranje novca. I na samom kraju, čuli ste, Srpska radikalna stranka ima rezervu u pogledu same sadržine budžeta, zato ćemo danas glasati protiv. Hvala vam.